Coba deh ye. Tak mencoba lagi nih. Aduh. Hari-hari. Live streaming lagi. Alhamdulillah ya Allah. Nah, kan kalau begini enak, bro. Kita main, bro. Ayo, bro, kita main, bro. Digaskan, bro. Let's go deh, bro. Semoga aja nggak nge-lag, bro. Pingnya aja udah 162 nih, bro. Semoga aja nggak nge-lag nih. Semoga aja nggak nge-lag. Ribet pak kalau nge-lag pak. Main tuh nggak enak kalau nge-lag. Ya, emang kalau nge-lag nggak enak sih. Mumpung tugas belum numpuk. Mumpung tugas belum banyak. Mumpung tugas udah kelar. Ngap, besok libur ya? Iyalah, besok libur kocak. Kamu ini kenapa? Hayu, oke kita pakai Bloodhound. Saya sudah terbiasa pakai ini. Tidak bisa pakai yang lain-lain deh. Paling aku ntar pakai kripto. Belum punya kriptonya, tapi can you swipe yours? Oke. Apex Legend lagi. Hari-hari Apex Legend. Ini kalau nggak streaming ini nggak ada main Apex Legend nih. Nggak main malah. Paling banter scroll IG udah itu dia. Jago nih kayaknya nih lawannya nih. Cat Fantasy send Bonfire. Wih, terima kasih Bonfire. Aduh, jadi banyak nih ini aku nih tiket birunya. Terima kasih. Ini jarang-jarang ya kan dikasih gift. Mana bro? Turun mana nih? Ini ya udah Thermal Factory deh. Thermal Station. Yuk. Ayo. Ayo. Bisa lah, yuk. Champion yuk. Bro, lari bro. GC bro, mana bro senjata bro? Makasih. Senjata lagi bro. Ya Allah. Ini dah. Tasnya penuh bro. Ambil terus. Looting terus. Wingman, nice. Alhamdulillah dapat wingman. Oh, udah punya knockdown shield. It's. Weh, ada temannya. Nah, Sebelah Jim, ngelek. Ya Allah kan ngelek kan. Emang cacat. Anak cacat ngelek, cok. Untung tuh orang. Untung kenok. Apaan tuh? Ayo semangat cari rezekinya, cari jodoh ya. Belum dah bang ya. Masih SMP bang, saya bang. Baru saya bang. Lah, ini gimana nih?
Oh, bisa dibuka. Halo? Oh look, Halo? someone wandered into our safe space. Emang nggak ada ya? Emang nggak ada lootingannya dia ya? Sudah lah. Extended light mag, yeah. Sudah, yuk kita gerak lagi. Reloading. Oh, itu dia. Kena lu ye. Kena lu, kan? Sekarat dia ternyata. One hit. Duh, Discord rese amat. Reloaded. Duh, nggak ada heavy ammo apa? Heavy ammo, bro. Heavy peluru hijau. There's a help up here. Gak ada. Tas boleh. IOG, iya. Medkit here. Masuk komunitas. Kan nge-lag bro, ya Allah. Berarti ini nggak usah bawa deh, light. Kita pakai yang heavy. Full auto rifle with high accuracy. Ini. Reloading. Tuh kan, nge-lag terus. Cuma 90 bawahnya. Bawa lagi lah, yang banyak. Oh, nge-lag bro, biasa bro. Kalau main tuh nge-lag tuh paling gak enak bro. Tuh kan, tiba-tiba ngebling gitu, kemana ini? Backpack here. Ya Allah, Medkit here. ya ampun. Medkit siap. Care package being delivered. Let's go over here. Medkit sih ada kok, medkit tuh. Optics here. Syringe. Apa sih bahasa ngomongnya itu gimana itu? Kadang kalau ngomongin bahasa Inggris ya, It's go time. bahasa Inggris tuh Light mag here. ngomongnya sih nggak bisa. Ngomongnya itu susah gitu. Tapi kalau ngedengerin orang paham tuh. Oh, dia ngomong ini gitu. Tapi kalau giliran kita yang ngomong nih, ini nggak ada scope-nya. Tadi ada deh. Buat dia ya, buat I'm assault spotted. rifle-nya Taking ya. Iya. fire. Oh, that's got a kick. Sniper nggak tuh? Patching myself up a bit. Wingman lagi. Nah, banyak heavy round. Terima kasih Garena. Kok Garena sih? Ada aja bocah ya. Sumpah. I'm spotted. Garena lah Taking disebut. fire. Kenok tuh ya. Allahumma, kawanku. Tidak. Saya terlalu santai kayaknya. Ngelooting. Kawan. Bertahan kawan. Sabar. Coming. Sabar bro. Aku datang bro. Sabar bro, nih lari nih bro. Oh look, Allah. someone wandered. Oke, kalau begitu maumu. Marking our surroundings. Tarikon. Oke, di situ ya. Trust in the All Father. Oke, kita ulti. Malu. Weh, nggak mati. Cacat. Mana dia? Bawah. Ti lu. Weh, nge-lag. Astaga. Ngapa gue yang mati nih? Perkara nge-lag gak mati-mati musuhnya. Ya Allah. Ayo ke knock end. Gak mati-mati bro. Nge-lag bro. Saya bro mainnya bro. Kalau gini mending gue main PES tadi. Terlalu buru-buru saya bro. Medkit ya. Dapat legend baru. Ayo pick, download pick. Ya maaf, sorry. Saya lupa.
Nah, ini mah karakternya sama ya kayak di ini ya. Ini FF bro, kalau FF oh udah deh nggak kuat deh FF deh, nggak ngerti deh sama tuh game tuh. Ribut yuk. Sorry nggak sengaja. Ntar lo sound setting Sherlock. Tuh kan nge-lag bro, kita main yang lain aja bro, main PES bro, kita gacha bro. WK. Duh. Kita main lagi deh, nggak ada temen nih. Goblok sok barbar. Ini apa sih, nggak di FF, nggak di sini, orangnya barbar banget. Main game WhatsApp jangan, ntar chatku ketahuan dong, chat sama siapa saja. Alhamdulillah, suka bersin gitu tuh. Habis bersin ini deh pilek, habis pilek gak bisa tidur. Waduh, apa tuh? Sama siapa tuh? Sama siapa tuh? Sama siapa tuh bang? Kira-kira bang? Ayo teman apa tuh? Ayo teman SMP atau apa? Teman lah, wajib gimana sih? Temen, terus guru, saudara. Wah, orang jago nih. Buset. Buset deh, WK. Takut salah ngomong, bro. Takutnya gue salah ngomong kan. Gimana nih, turun mana nih kita? Capital City sih kalau mau barbar sih. Capital City. Transfer ke dia aja. Yang pro nih. Yang pro player. Skyhook, oh. Waduh, diajak barbar. Emang barbar oh enggak, di Overlook. Bukan di Capital City. Canda yo ya lah, santai aja bro. Emang anda kapan bisa drop? Yuk, nggak tahu nih caranya gimana sih. Aku aja belum masuk program streamer Buya. Program streamer Buya. Let's go bro. Duh, belakangku ada orang. Oh enggak. Aman. Gua mau emot nari balet. Buset. Emang ada ya emot FF tuh? Shotgun bolt here. Aduh kan, bener kan ada orang kan? Fire contact. Danger close. Down one. Bener kan ada orang kan? Tuh, ada aja dulu ah. Tuh. Reloading. I'm taking contact. Danger close. Makasih bro. Contact. Set. Shotgun sadis amat nih kayaknya nih. Bisa jumpshot lah. Jumpshot gak nih? Ini ada nih sini nih. Tadi nih. Recon dulu deh. Scanning the area. Ini kan depan mata nih. Sekarat kau. Mau lari kemana kau? Jim. Mati kau ya. Anda pakai shotgun Battery here. tangan. Melawan saya tidak bisa. Medkit here. Medkit bro, mau medkit dong. Mana medkit? Hei, medkit mana nih? Reloading.
Udah deh. Yang satu nggak perang bro, cuma kita doang nih yang perang nih. Sama yang Longbow mana nih? DMR Sama here. tanker. Kemudian LMG ya daripada shotgun ya. LMG dah daripada shotgun dah. Agak bakat saya main shotgun pak. Mau di mana sih? Mau di Free Fire, mau di sini, mau di PUBG, nggak ada bakat-bakatnya main shotgun. Ini nggak ada medkit apa nih? Reloading. Iya FF. Oh, emang ada FF apa ini nari ibarat? Nari balet. Emot nari balet. Nembak nembak. Reloading. Sniper adalah nama-namamu. Gimana? Sniper adalah nama-namamu. Weh bro, santai bro. Ya Allah. Aduh, serang banyak banget itu. Alamak di sini pula aku nggak punya medkit, nggak masuk. Masuk, kocak masuk. Anda gimana? LMG lu mau lawan LMG lu. Fire in contact. Reloading. Malah nonjok nih lo. Tembak ya. Shield up. Getting shot at. Reloading. I'm taking contact with danger close. Knock two down. Facing. Reloading. Care package being delivered. Marking our surroundings. Sorry, Hop up here. enggak. Reloading. Enggak ada ammo lagi. Contact. Bro. I think I may have been spotted. Reloading. Kebiasaan kan Fabio kan ngeheal di tempat umum. Oh udah mati nih. Reloading. Ih, Contact with danger close. ini ya nggak punya apa-apaan dia. Reloading. Iya nggak punya apa-apaan lagi. Reloading. Medkit kagak ada. Lu ngeluting apa dari tadi? Dari Capital City nih orang nih pada nih. Getting shot at. Tuh dia nggak punya apa-apa loh. Need to recharge my shields. I need help. I need shields. I need shield. I need health. Contact. Contact. Oke, Opening fire. ada musuh lagi. Scanning the area. They spotted me. I'm taking shots. Oke, di situ. Reloading. Ada footprintnya. Weh bro. Fire here. Getting shot at. Wes. Fire in contact. Shield battery here. Mati anda ya. Main-main kau. Giving my shields a recharge. Yo, wah. Nggak dikasih gitu bang. Medkit bang, health gitu dari tadi. I need help. I need shields. Ya Reloading. Allah. Reloading. Nggak dikasih shield, nggak dikasih apa. Assist udah 1. Kill udah 1. Itu kami itu ini apa lagi dah, antena apa coba tuh di atas. Alhamdulillah ya Allah. Ketiga tetep deh helm. Variable zoom optics here. Shield battery here. I have an extended sniper mag here. Alhamdulillah. Vault, ada vault enggak deh, ini aja deh. Recharging my shields. Recharging my shield. No nggak usah, satu aja udah. Nggak usah. Keyword aktif. Ngapa naik? Ya elah, kagak ada apa-apaan. Banyak istighosah. Apa tuh istighosah tuh? Istighfar.
Apa sih Istighosah? Medkit here. Mana bro? Medkit bro, mau bro? Ada orang lagi males banget dah gue udah ketemu orang dah. Darah cuma segini ketemu orang. Shotgun bolt here. Marking our surroundings. Oh. Gotta hop up Oh. here. Wow. Wow. No. Please. No. Enggak. Lari. Bodo amat. Dah. I have fallen. Dasar. Gak punya hati lu musuh lu ye. Malah di finishing nih lo. Temen nggak tahu diri gitu. Satu lagi mana nih? Sebiji lagi nih. Ya ilah, tanker maju, kocak, bukan pakai sniper nih, pakai sniper tankernya. Atas bro, atas. Jadi enak ya bisa begitu ya, bisa kabur dia mah. Lah gua boro-boro kabur. Nembak belum betul ya. I have a feeling someone's watching us. Bro revive bro itu bro, ambil kartunya itu. Contact. Tekotok. Apa tuh tadi? Fabio profesi pes. Maksudnya profesi pes gimana itu? Contact. Danger close. Ditembak atuh. Nah. Satu hit lagi tuh. Nah, kan sedep kan pakai sniper. Bro itu tolong, bro. Gue tinggal 1/4 lagi, bro. Reloading. Yosi Wambrau. Oh, ini belum tentu orang Indonesia sih yang main Apex sih. Kalau Free Fire kan udah pasti Indonesia kan. WK nanti meresahkan nih ya. Ambil dulu lah kartuku. Udahlah. Nggak keambil pun. Pengen main sendiri kayaknya dia. Aku pakai Finks deh nanti deh. Dia diem loh, nggak gerak. Cuma nembak. Nah apa? SE terus SE. Squad eliminate. KWK nanti meresahkan, iya bro. Untung aja nggak ada notif WA kan. Bahaya bro. Oke udah bisa ranked nih kayaknya nih. Nggak bisa nih. Ini level 8 misi kocak, bukan. Battle pass. Climb all deh. Climb solo squad Apex yes. Bisa solo squad gak sih? Ini Apex sih trio. Belum bisa nih kayaknya nih. Oh iya belum bisa dirubah nih. Harusnya bisa nih dirubah nih. Trionya nih. Nggak tahu juga sih. Ini masih beta test soalnya. Belum yang full release. Masih yang beta. Makanya dapat ininya gampang banget. Honor medalnya. Solo squad Apex. Ini nggak bisa ya. Nyari cewek Pinoy. Apa lagi nyari cewek Pinoy? Invite yang arti main push FVP. Ranked FVP fast rotation invite. Wala Bang Pinjoy Jan. Orang-orangnya kayaknya anak-anak FF nih. Biasanya kan kalau di ini FF kan ada yang buy one lah pakai CR lu gitu kan. Oh bisa bikin klub. Buy one dek, sini dek. Kan chat global kan isinya begitu semua tuh. Free Fire tuh. Kayak saya dari Free Fire beralih ke PES atau game-game lainnya. Betul. Itu yang ngomong orang Filipina gitu ya. Nggak tahu dah aku dah. Pinoy. Cobalah berbagi ilmu ya kan. Berbagi ilmu. Operasi hitung bilangan pecahan desimal. Operasi hitung bilangan akar. Berbagilah ilmu.
Ada yang request. Wah, oke. If the gods will it, Ah, we will skip. now. Gak mudeng lagi. Let's have fun, friend. Let's have fun, friend. I know what I'm doing. I know what I'm doing. Ini game sih bakal rame sih harusnya sih. Apalagi kalangan ya remaja-remaja lah pasti rame remaja ini. Ya, yang udah 14 tahun ke atas atau 13 tahun ke atas pasti rame ini. Kalau mau mainnya juga. Introducing your champion. Paling umur 16, 18 mainnya beginian. Kalau anak-anak sih kayaknya kurang ya. Kalangan pencari sekte baru. Let's go this way. Oke. Ini kita sampai sekte Valorant. Iya, Valorant juga kan bocil-bocilnya kan nggak dikit, nggak banyak kan, dikit. Sekte Mobile Legend tuh banyak tuh. Alamak, Jang, ada satu squad di situ. Tolong ya Allah, tolong hamba, senjata cepat, senjata. I am taking fire, Malas friends. lagi dah, malas dapat Shield juga. battery here. Anda jauh-jauh. Scanning the area. I am repairing myself. Buset. Round 1. Buset dari belakang, bro. Santai, bro. Tanker lagi dia ah. Malas sekali ya ketemu tanker ya. Knock. Reloading. Mamam lu. N. Nggak bisa di N. Nggak ada peluru. Contact. Finishing. Ya. Set. Lempar pisau. Dar. Halo. Lo. Mau adu tojos. Ayo. Upon me. Kabur kan lu. Ayo lu sini lu. Kabur kan. Adu tojos sini lu. Gua beli nih. Mamam lu. Sini lu. Reloading. Mana lu tadi katanya jagoan lu kayaknya lu tadi lu. Mana lu, sini lu. Finish dulu nih. Oh enggak, langsung mati dia. Oh, enggak lu. Finish dulu nih, bro. Lempar pisau dulu. Finish dulu nih, bro. Mamam. Lagi live Dia streaming. murid kita. Lagi live streaming. Jangan Med gitu kit lah. here. Itu Apex. Iya. The enemies are shooting at me. Kok sangka ini itu yang dia murid ada pintu itu. Ini ada pintu gak? Ada lah. Taking fire, friends. I have contact. Udah bahaya ngomong gitu orang live streaming ya. Oh, Picture there. aduh ya Allah. Contact. Punya temen The enemies kenok are shooting at me. teriak di kamar, iya tuh tahu tuh. Duh, teman kau udah mati bang, udahlah bang. Jangan bunuh teman orang. Aduh, aku kena tembak dari kiri. Kena tembak, rekon dulu, gas. Itu dia. Alah, dari kanan, dari kiri, depan belakang, pakai dulu. Oh. Op. Di-push nih aku di-push nih. Wah, kan bener kan? Lari kocak. Reken. Oke. Variable device here. Nok. Mamam lu ya. Main lu. Sama anak FF aduh. Rata lu, satu squad lu ya, gangguin gue aja dari tadi lu. Mana bro? Mana sebiji lagi nih? Oh ini. I have an extended Sniper sniper dia. mag here. Ya, cuma sendiri. Reloading. Lah beneran solo squad ini. Freestyle dulu ngap. Warning. Freestyle kan kalau di sini kan finisher.
Aduh, armor break, armor hancur. Opening fire. Care package being delivered. Alhamdulillah ada syringe, boleh lah. Firing. Ada Enemy emot down. Healing gak my sih? wounds. Emot gak tahu dah. Contact. I have a feeling someone's watching us. Nih orang yang nambahin. Sabar, kontak-kontak Another aja. squad's attacking. Focus. Going to phase. Sabar bro, ini lagi regen armor dulu. Ntar dulu bos, ini ngapain nih? Recharging my shields. Ada yang nembak-nembak gak tuh, dari mana itu yang nembak-nembak? Astagfirullahalazim. Oh dari situ, oke, tak barkarin kok. Tak kejar kok, sumpah. Marking our sound. Lagi live streaming kok nggak tahu, aku lagi live streaming. Knockdown. Weh, bro. Santai, weh. Reloading. Lah. Itu udah down atau belum sih? Back contact. Nggak punya ammo dia, kasihan lu. Aman lu. Rata satu squad. Oh iya tadi ada minjem. Rata dek, satu squad dek. Taking a moment to heal. Rata. Main dia. Dah, gitu doang. Idih, gitu doang. Belagu lu. Pakai bilang gitu doang. Lah. Ini siapa ini? Hidup dari mana lu? Lah. Kok lu bisa hidup lagi? Loh. Halo? Loh. Opening contact. Getting shot at. Ada orang. Oke, gue I think I see him spotted. Calling upon ulti gue. Reloading. Aduh, pakai shield dia. Bodoh amat. Contact. reloading. Firing. Reloading. No, jangan medkit. Ini. Mana temen lu? Tuh, oh, kabur. Oh gitu cara mainnya. Reloading. Contact. Oh, kabur gitu cara mainnya. Knock. Reloading. Gitu cara mainnya, kabur. Healing my Oh, wounds. Anda mainnya gitu ya. Opening contact. Wah, lu sih pelanggaran lu. Kartu kuning lu. Kabur gitu, temannya ditinggalin. Konsepnya. Ambil bro. Buat healing. Look out, they're hostile. Lumayan. Stock here. Terima kasih infonya. Reloading. Di Apex ada sniper kah? Ada dong. Pakailah. Nggak bisa pak kalau Patching myself up. temannya. Reloading. Eliminate. Hancur lebur timnya. Hah? Anda main-main sama saya. Kau main-main sama aku. Habis kau. Gotta hop up here. Variable zoom optics here. Berisik amat lu. Ya masa here. Here. Kill berapa ya? Itu kill 8.
Kill 8 bro. Armor merah nih. Nggak lihat lu armor dulu, armor merah. Phoenix kit here. Phoenix Kit, mantap. Ambil lah. Gila-gilanya lu nggak diambil Phoenix Kit. Mbak jangan jauh-jauh mbak, lu kenok ribet gua. Idih, udah belagu ya sekarang ya. Dulu mah ya ilah main FF cuma baterai segede gitu apa gak nyetrum apa ya. Ya namanya juga games, kan namanya recharge ammo. Reloading. Taruh dulu. Round 2. Ini apa ini? Beginning ring countdown. Mati nih gue. Enggak. Oh, enggak ada ini. Enggak ada hold damage. Enggak ada hold damage. Apa namanya? Let's go this way. Oke, sabar. Aku mau ambil antena dulu nih. Atas ini nih. Kayak mana ngambil antena? Antena ini buat apa nih? Halo? Halo Tezi apa sih? Tezi apa? Siapa tuh tadi? Dari YouTube. Ya ilah, share it. Super app belajar. Enggak. Saya sudah. Lain kali ya mbak. Waduh pria. Tahu-tahuan lu. Gua aja nggak tahu. Ayo. sih. Oh ini kereta. Oke. Lo mbak, saya di atas loh. Aku di atas. Aku di atas loh. Aku di atas. Kereta biasanya ada kereta yang lewat ya. Kalau di sini di Apex ada kereta juga. Kayak di Gotta hop PUBG. up here. Kali 4. Enggak deh, pakai ini aja nih. Randy Hengkel. Ada suara keretanya tapi nggak ada keretanya, kayak mana? Garena. Respawn. Rame ini game sumpah. Ini game sih bakal rame ya, apalagi ya kalangan remaja. Pasti rame. Nonton di Boya Pio. Iya, nonton di Boya tuh. Kalau mau nonton di YouTube di share tuh. Bro, sabar bro, jangan nembak-nembak aja bro. Main nembak-nembak aja lu. Tunggu aku. Oh, ini ada jump pad dia nih. Set. Nah. Bisa double jump. In progress. Marking our surroundings. Ini ada orang. Astaga, ternyata ada orang. Ada 2 orang di sini, di bawah. Assalamualaikum. Lari bro, lari ah. Itu yang belakang ngapain? Astaga, bengang-bengong aja lu. Gue liat. Setting a moment to recharge my shields. Ntar lu bro, healing. Ntar lu bro, healing bro. Reloading. Scanning the area. Ini ya. There is another bomb. Dari atas juga ada. Contact. Dari atas juga ada. Dari atas Getting sono. shot at. Bodoh amat. Mati aku mati. Ring countdown. Temannya Need to kabur. recharge my shields. Jangan kabur. Temannya kabur. Kemana itu? Temannya biru. Reloading. Karat itu dia sumpah.
Bawa teman dia, bawa teman, nggak seru. Bawa teman. Ngelek lagi dah. Males banget dah gue dah kalau ngelek gini dah. Aduh, dari atas, tolong. Aduh, di smoke lagi dah. Males. Tenang bro, gue punya rekon bro. Marking our surroundings. Kan. Aduh, kawannya mana? Kawannya kabur. Aku ditembakin. Bodoh amat. Lu kabur aja lu sama lu. Nggak guna lu ya, bener ya. Dapat assist iye, nge-kill kagak. Got a hop up here. Syringe tuh lumayan tuh. Taking a Healing moment dulu to bro. heal. Variable zoom optics here. Variable zoom optics here. Nggak usah. Light round bawa yang banyak deh ya. Butuh banget nih light round nih. Reloading. Contact. Reloading. Dari atas. Ada nembak dari atas. Bisa pakai ini kan. Ntar dulu deh. Charge shieldnya dulu nih. Alamak, jang dari atas itu. Bodo amat, barbarkan. Saya punya ulti. Ambil high ground aja kali ya. Oh my god. Jatuh juga ujung-ujungnya ke sini. Launchpad. Gak nyampe. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Tidak nyampe. Reloading. Reload dulu. Warning. Ring movement in progress. Recon, apakah ada orang? Oh, itu ada. Itu ada juga. Tidak kena, nembak apa kamu? Contact. Kebiasaan, nembak gak kena. Circle, lari. Bodoh amat, mau perang kayak mau apa lu sono There lu. may be a shooter nearby. Bodoh amat, dadah, kabur. Gotta hop up here. Ya, Contact. sebenarnya enak sih kalau natakin yang di belakang pakai beginian. Senjata baterai lagi dah, bukan senjata AR atau apa nih. Daripada melakukan hal yang enggak mending main Apex aja ya, Wahyu. Hayu, kok Wahyu sih? Ya, Hayu. Ya iyalah ya kan, daripada yang enggak. Kenapa jadi nuker? Tas level 1 tuh bocah. Gimana ini? Ambil. Lah. Mana sih bocah? Itu tas 3 loh, itu loh. Healing up. Buang. Eyes are open now. Duh, nggak ada baterai apa? I need shield cells. Shield. You know shield. Sama, dari situ juga ada. Marking our Telepon surroundings. dulu. Di situ ada, kita hajar, mumpung jauh. Reloading. Hajar lah. Aku mau nge-kill, gak mau tahu aku. Aduh, di belakang ada yang ngikutin. Knock lu, mamam lu. Makan tuh knock. Break ya, armor lu ya. Wih, Shield battery here. knock. Sabar bro, nih rame banget nih. Wih, satu lagi tuh. Wah, tuh orang sih kurang ajar ya. Wih. Kabur. Sabar bro. Contact. Aduh, armor ungu dia. Look out, grenade. Break armor. Champion. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah setelah sekian lama tidak champion.
menang juga. Alhamdulillah, kerja keras, mantap. GG. Malam-malam dapat champion. Kill 11, damage 2000. Yang satu beban. Nggak apa juga sih. Tapi nih, tadi ada komen-komen yang nggak. Randy Anchor nonton di bawah ya, Pio, daripada melakukan hal yang enggak mendingan main Apex ya, hahaha. Ayo. Susah Pak main Apex Pak, lebih susah daripada enggak juga sih. Main Apex bener gampang aja, soalnya kan musuhnya kan cepet mati kan. Oke, dapat apa nih? Pin. Langsung saya di ini request. Aduh, apa error coba tuh. Gibraltar susah amat lu. Gibraltar. Oke, legend baru ya itu ya. Kita bisa main ranked match UD bronze 3. Ini apa ini? Season. All bonus. Dapat wingman nih. Skin wingman. Ini skin shotgun. Ini apa ini? Oh, ini dapat skin, ini dapat spray apa ini? Ini bagus nih, wingman ini nih. Saya ingin wingman. Dari tadi nggak dapat wingman, masalahnya. Aku mau ke Mekah berkeliling-keliling. Berapa jam sih? Alamak, Liga Dangdut ya, Liga Dangdut Asia. Ya ampun. Berapa menit sih live streaming? 47 menit. Udah kali ya, segini aja dulu kali ya. Ini udah ada ranked match, bro. Besok atau enggak kapan kita lanjutin deh. Oke. Segini aja dulu nih.